ya Nikyau Kiuetya Nguku lilikana mukisia ni isayu gire kwa kukondo sio wa kambuni wa mekumukanili kambuni wa undani wa simusia moko wa Safaricom lilikana Safaricom matuate ya wala ni ungi utamba kuoneka mauzeo na hamu dhikizia yani mauzeo andu mona pandu bange ekamthini wa nyumba ya Safaricom mauzeo ameitwata tuankomoka na go monthly na Safaricom yani va ni ukakwata ndatika zia unena ukakwata ezemezi ukaziogogedia data wina yoja kuyanogedia wili kamutandao ni ndona wasiwaze yu mauzeo tia na bado bezi ndu yu zindwa na tisi ndu babe mbeza be milioni yu zindwa na medhinzio mingi na ni kila mwa yetu angomoka na go monthly bundle ni kwa sewa Safaricom ni kata nye na ili tovinyi ya star 544 ash na ndithi kwa option 4 kila chonde uza kuwa pao niki ukutonye dhia kulikanthini wa sinda no inena na kiyo unenga mauzeo maingi wethi endatika yiva wenda ndatika siya unena wenda SMS siya utuma wenda data ya ulika mitandaoni ni nthini wangomoka na go monthly bundle ni kwa usewa Safaricom vinyi ya star 544 ash enda kwa option 4 nikanaindi wisa kuya kilohenda na kuya kuangelekanyo umineta uza kuwa au kazi nye niendaja angili paupenda Ngiliyo nenda paupenda tika maana ana ukwate 8GB SMS ngili muima na WhatsApp welika mana na indi kuti kwazia ona wina mbeza ziba bado no ulika we ona zilingi bana rano bado no ulika po we kwate ndatika ilohenda we kwate kuangelekanyo 2GB ndatika yana jima we kwate SMS mana atano WhatsApp welika mana yani mausioni maingi nthini wankomoka na go monthly bundle ni kwa usewa Safaricom na kuya vinyia star 544 ash no iti kwa option 4 neka na wiyike yetwa self service mwandi okuvitha na mune mbuve nwe ya ondo enda mboni ziana maundoni mamekumukaniliye maundoni mametandaoni kutuma SMS yuko inanzika ingi maundoni mailile na lilika na muthikisia wa mina udhiva ukwa ngomoka na go monthly bundle nuethi haindi kila uenda udho wa mina udho wa indi witha walika isinda noni ya usinda milioni muima na ni kila milioni muima kila mwai na mithinzio ile ni uzindwa pa ukwa pa indi withia kasamuka handi kito spine yes waka kliki wena kila wasinda ni oimo ya wone koga koke ongama wakatonya ongamela kwa mita ukasinda milioni yaku ndu yes wona kazipini kakwe wasinda data wasinda nadika mithinzio jivo ya kila muthenya instant pa ukwa pa ukasinda pa ukwa pa no zinda ya mpeza ukona zialika obusimo very true ni kwa usewa Safaricom always there for you. Sande sana teyolwani okolilikanya tenda ulikane cha Kiuetya Nguku muthikizia ndarika mbotho yokite nundu tevo sana kabene wane cha Kiuetya Nguku mitapo ya Mbaitufm yes na inde teyolwani okolilikanya na mo Safaricom nyumba yebata na ito itukwata koko ikatukilia iko nondo takonwa nikivo itamina kwa pe maundo indi matona utovinye ya dhayo ni tekewa ona muikethe na nzika ngalama ya dhayo yende na kuongeleka na momenda utwailelia maundo nikana withiete yiwa ngalama esu ya dhayo iyongeleka nundu metu yati ngomoka na go monthly bundle kwa uze wa Safaricom kene chao aile kunenga ndatika mbingesi ya kunena na mbesa nini ukethia ndatika siva ukane wa SMS ukane wa bundle nikana withie data winayo wilika WhatsApp ndwena wasi wimuyani nundu nubangitwe ni nyumba ya Safaricom atayu na ile tovinye ya star 544 ash na ndithi kwa option 4 nikana ni kwatie kila chonde ngwenda woenda zia maana atano woenda zia ngili we yuli kaba nuethi azionde ila ikwailite na lilika na muthikizia kuangelekanyo na kuangelekanyo utho wete zia ngili yes ndio kuvitha mauzio matuye ba na tipo beboka ni kundu kwingi walikabo lakini nienda ambao kutabya bangili yemwe we kwata ndatika maana ana nikathala ndatika maana ana muthikizia sia unena mwa muima ndu ndatika maana ana noine wa 8GB data ya 8GB na ndio isi okone wa SMS ngili muima WhatsApp pauto yo tala meko ukalika amana ukagira obingo WhatsApp ukethia mauzeo tia ukaliko WhatsApp ukethia mauzeo tia nondo we mubange ni Safaricom kwisela wala nioni wangomoka na go monthly bundle kwa usi wa Safaricom vinya star 544 ash enda kwa option 4 nikana indi we bange weyebuye yetwa mbuve self service
mauzeo na ndo tuliliganie pena mithinzio mbado iwe gaina rega ya pena mithinzio ingi o misinda ba ukwa wa mina utho wa any bundle wa mina uliga wa azenye ni na thiende go monthly ikila mwenye na wa mina utho wa wikwata muthinzio wa ba ukwa ba utawiba I know tumiwe mpesa na data packages kibathuka niogethia ainye mauzio ni na kwata lilikana muthikisia nuithia kasamuka uspin kabwa akatela ene ndio zamuka ilikatela wigira ukathiucha balange ungamela chucho neo andi giro spin wabini abunu wa mana wakwa ra mpesa kana wane wa data na mauzio mokaneti na kulika mtheni wa draw ya usinda milioni muima bado no ulika mtheni wa draw ya usinda milioni muima kila mwai kwa uzio wa ngomoka na go monthly bundle kwa uzio wa Safaricom vinyesa 544 enda kwa option 4 ndikana mausio asuwe kwa TMO ni Safaricom always there for you ni mubea muno mkisilika na isa ondo tomanyithia yukire kwa kumkisia kondo sio wa kamuni wa mekumukaniliye kamuni wa unenania kamuni wa unenia wa simu sia moko wa Safaricom makwetete walanio wa gomoka na go monthly bundle yitwa ngomoka na go monthly bundle kwa wa Safaricom always there for you mauzeo ana guya baibange mona kandiamba kuona uzeo yana ukethia maundu mame kumukaniliye kulika mitandao ni kutuma SMS iko kuna simu hainye unisa wasawa nundu ni vangitu na bado banongo bazindi ya mithinzio niende na utetheka uko nini wazimu kana indi kulika mitandao ni bado ningu batethekea kwa kukwata milioni muima izinda none inene ya kuzinda milioni muima kila mwai na bado be mithinzio yapa huko hapa ukazinda mpesa uko na kindu jalika mpesani kanoka ne wa ondeta uko ongelelwa ndeta ilawi na yogethia mausioni maingi lilikana ni kulika mthini wa ngomoka na go monthly bundle kwa ngelekanyo naku ya udho ete ya ngili ulikete ya ngili wembo bane wandatika maana ana isuika the lende mwai muima ndatika maana na kwa ito meara maana ana na lilikano zioga wongelo 8GB ndatika unewe SMS ngili muima inewa free WhatsApp with the WhatsApp kuilikamana kabisa takwagu na lilikana inde taku ya maundu ni maingi no ilika mtheni wa draw isu ya uzinda milion kila mwai ni kwa uze wango moka na go monthly bundle ni vinyia star 544 no ithi kwa option 4 withi kwa star 544 no ithi kwa option 4 nikana wisindie mithinzio yikibathukanio lakini bado uyamba kwikwatia package tamba kuoneka bandu bangi yani mausio matamba kuoneka bandu bangi ndatika maana ana etha woza yangili wa maana atan we unique loza kwa amba uthiba uwe umane mausio alamebo vinyia star 544 enda kwa option 4 nikana inde wikwatia mausio asionde then wangomoka na go monthly bundle kwa usio wa Safaricom star 544 enda kwa option 4 mukisia vinyesimu ya kustar itano inya enda kwa option 4 nigana ine vau ukite kwisa kuya walani ula ukwenda wa muhimu mukisia wamina kuosa kuwa withana ivuso ya kulikandani wa esinda no kana wilikandani wa esinda no yeu valau ina ivuso ya kusinda sende sekto kangani mukisia no sinde ndika mbenge no sinde data no sinde no sinde pesa mukisia no sinde silingi milioni umwe ukithia manuma kumande na kwithiwa mema kwela mukisia ni gomoka na go monthly banto ne kuma Safaricom maikuya ni Safaricom always there for you newa umwethukisia antu mwana twa matuko ao kwithia manda mwogio athio wendo ojumo kimwe wikizia ngo watu ana yengi habana ona watu wagizumo gilespa newa musi okay newa watu athio sio matamelia sasa hello wake wata wake wanesa tuina twake wanesa nitawasami wa mulinge nina McDonald wa Matthew mitamboni ambaye tuntheni wa Nikyau Kiuetya Nguku tunena nao inena mwende kuma masako thina ni mwa mwetu wa mwaitu ngokena twa 2020 na twa weseja museula wa ndoita ina kibeti kingi okay lakini maima namba utatani na ima tani ike goto ukietu akoma na mbelesia zinasi yake na tuenda na hivyo na tuatuana niwokie kwitu tuona na lakini tuyazio ndaona asima sa ituokie kuwilovi kakala 2020 mkuma mwai wa nana 2021 inda hiyo ndeno kiena itabana nasia
2021 mwezi wa kwanza twenatetia na kana twekalone samwe iwana na mwa 2021 kana kaite tumadina na nenu cha musiko nenu cha musiko no kane kala juu mwezi wa na wakenda mpaka January 2022 ni woke January atu siokengi lobi kaikana mbone neba twasioka ilobi na ine kala January Feb March na mwezi wa kana ambia ni siokengi musi na nasioka ingi mu ne kala musi kuma mwezi wa kana nitwewa nite nukiambia ni nukanga musubi ya musi na mwe abaina thina nundu nakwa na ina bata musinenuka yu twekala binda iyo nda tute usumbwana na tusubi yawe aka mwe 11 ninokie ni bandu na imana atumiwa message nikele tukuma Facebook kama tumia screenshot yundu machati tevinda yiyonde akatumia namba akaketa cia visa ciako kendi tunikokia kale nela kale ile niwe kosie tambele enda undumia visa isu na screenshot isu cionde na mukulia wakaiye na numangana na kwata nzia na zikuitu na zikuitu twekalile wakana wakatano na wathanthatu atisia niwoki yangu na mwana twazilobi ilobi twekala kiumwa kimwe chichakele nasioka ingi kuumusi nasioka ingi kuumusi tunekalinenesa kuma December mpaka mwezi wa thanthatu mwezi wa thanthatu igo thinolikile muno mwezi wa thanthatu okawe andu meombeso ndundumia kila mwezi no kanya ndinatinda ndiungana nake kila wendeze social media no ka andumila mbesa ndamponya kana ve kusenzia toka twakosana ila twakosanie anumangie kunumanga kwa ikwingi nundu ni etu isinguma ambia siana sia singuma da yiga na kikio na niko atenziane ni bikuito ina kwa atenziana ati matuku 15 na mwezi wa thanthatu na dine kalile chumwa kimwe ndina tuanise kana yosani ya mundumuka pole uyu ina bikuito ni wona amanie kana yosani ya mundumuka nyingi azi na intention ya kwizi wanini sikana ndo na mundumuka Jitu mwene na ikuitu nikokie kwethiwa na musi kwethiwa na musi baba ukuitu utuie kukwo na musi wa mathiko wavika niwokie nola mundumuka oka nake mpaka musi na mulicha nomba yakwa mundumuka kunevisa bo atuma kwa Facebook na wesa hivi ya nyendinesu nduketawa nena kitiona nikulitwe makulyo na maa kwa Facebook unuwe na mweme kuuma zikoni na maati ya mendo manosunu ya kuwate ya neiwe ni kuwate masagu alama na neka lanyi nichuma kituke mwetu ikitu nitwa nena nichotuma nga nite wo chuma chichonde okiambia weni wakwatie kibeti na ketha inkwenda nikuwekana nitunge muzi nena mwelewa nasia maybe ni out of anger kani munenge ibinda twekala mithene tatu tute unena na wakawethia mwana wanzumbua ketinda kaine stress ni kanini ko lakini kayenda kukwitu katinda kaji labda mimi mithene tatu wewe wangu ni yesimu ambia nenga ibinda za mitheneli
decide kuka kumusi kana we atwa hamukulia na kageli tukuku unitinda kukulia niko ka unduenda undavya ambia niko ligu wake na mukulia na tena na nuna ambi tebuyani kwenu muitu kumana kai una kia umieva mwambie ni mwana wa maisha make ni mundu umewona kendo twa 50 milioni umosipa siesi yake na mwanisa yena andu mefea chuma chichati na soka kuko na soka kuko ni gotokie twekala weekend la wati oka twa yange wanionake na mbikibisia baikindu kiende yibinda yiyo ndani kalite ba kuoni ni yile na njaa zaida mu pole Mwende tinda india na kiuetya pole na ni kwa tenzia niti pole tinda kwa ni lupa ko pole sorry mesie na Mwende ngukulia muonakana kau kama we nake ninakana kama nina 23 years nake na jana na 28 okay no tunene na madam usiunge kana musa madam kuila ninendio kakulia kemba tangia muziniki nota wanena na ko meimwe nondukani nie kanda vete ndeto mpingi syakwa mukulia iwituta te mundumuka ndeto syakwa niki pole Mwende ekai ekato tumwena umanda mutewe kwa teyo simu aba ekakwea pole kakwea okay mama kutiaso osa mwana wambe kilondo wekikaba mwana kwetose kilondo ndewe kikaba mwana kwetose sawa hello Ruth how are you uko salama wende nesa okay ni kwa mweni ndia mamondo no gile mona wange ndia zikano twanire ne best wakwa okay ne best wako ango wake okay to ila ango wake wetiwe anda bisata best ambe kozi ango wako wetiwe oza zawe buna anda madikoni nyene no umize mwana ramondo nye na vinga we wakwa na warande na mudo amadikoni nena mre madikoni nyene no intention ya kwande ai neligilele mesene kana jao nye twendi na famina madiko neza kuona nyendu mangwa kwa Facebook na kulia nyenu mewaki abani wana kulia muume una no kunuma ande ya niki betako na mukulia na anuma neke na nyendu nondo nazo ande ya isi nondo ningonena nake na mwe yenye ndondo nazo na ndio kwenda kakangu kwenda ona ndi umeli ungazi madikonde kwebi nikwekata isu twanena yagala inyagala ke nambe uzize wole to eto na giliye na posti obisa ko Facebook na posti byakwa tambi baegendo gewo nye mondo na tindana pata wa kwekala nake na akilia kabendo andu mende na komendisa yakwa neza kwewa ai ni tipo malaya wa bunde so malaya ni nyagu na bolio malaya wa kwa na mama wetu lapa na yuju atamio na keka niwe uto maguma na wo una mondo kindu kudo mwenda ndo kitoko mwenda jala tima uko make bai okay na yu wa kita amua kumwenda cha lazima
Nije na tabe mundume ozu nina mwenda aja lazima ndo makuma nizora na nyakwa. Nyakwa yo malaya wako ana wa mama wetela. Na kuma mwana wako. Mwana wako etela ba. Okay. Nanye na mtabia na mwenye ndiwenda kusukuzo mwingi. Lakini nyene uyo mwingi wana. Ayungo kolie Ruth kwa wendwendo na muume wa Mwende. Nye mundume ozu pekila ndo nina nage. Kila kebo. Ila nambe kuumwa. Yani ndwese. Ona mundume ambe ye no kwetekela itekala nyemwe. Nondo yuyu. Nondo kuumwa. O yuko ukathina ka. Ko ukathina ka likelebu wethe yainde nondo musee wake ni wa thata. No kuumwa no kwe wazine ni wane mukwate emete. Ona ugethe kwethe emete yingi betara ketui. Ni kwate yo mundu wena familia yake. Okay. Ko yupa uni boba na muthengeane isi. Kila wewe aninge kwa ndoro makwe kwa ukwana raugira kwa nanga ugagira kuva mande yose. Okay. Na yungolia nondo mweni thina wake ni ona kuketha no musee waku. Ketha no musee waku niwezi uzia musee waku ne kundipendia undu ungangane ya musee waku no sese ya musee waku na mutwano waku. Na tizawa. Asiai. Kila mundu ngumwe atete musi wake ona keka ninye. Asiai. Kwa watetwe. Wetho inena nai. Ne diko kuala mobyo ketui. Ne kumya mundu mezio mometuke metu. Lakini makota mamundu mukatu nyona nondo nyendi amwezi. Aileze kwezi ao kiombola ambe. Kuko ilio na nona. Utune musee wakwa. Lakini baje tukutoku mulinda da uko kelelo ukuma wakwa kwacha. Na yundi ukolia wendo ese kana moka. No wanda beti kane ibetisi yake. Kwando na mbete tige mwandete ili. Okay. Na yune likabubu ne wakare ngabate dio ya mu. No gowe. Yuko wikila ke muthengea ni isi ni kyoke but yumwe mweju. Ana ndole nenda kwethia ni na ko lile ninge neza ni nake. Mundo gutinda ngumwe ni wake. Okay, ko mwe mweju. Uye ndinake. Okay, nande undu wa apetelo kwa. Neka okwikalanya mulinge. Okwikalanya ota mundu na munana Tineka kwikalanya lakini mundu mukoto ndulo kunena. Mweni anenu mundu utita umalo ka nomba kwa esioka. Anagita okupitia. Aneka kupitia. Na yu mweni no kokosete. Mweni angotete muno. Na kuno iwa mokosete. Na kabe undu nisi utuneze aka undu na mwiki mituki muno. Na kube undu iwa to mokosete. Ne yu agoma mulinge mundu ne uka wanesa. Ona ndiye zibala ba mundu tienda ati mubuita eweto kweli. Ubembeleta wanesa nyege kana okiambie. Mutebe mundu uti wakwa. Egi okotana apa dio na nona. Kwani ki mundu Okay, na yungo kole niweze azia waandi okone wabisa nomba kwake. Ni ukone wabisa na nyega ndienu one bisa ndia okone wabisa nomba kwake. Linge. Niye nende matikoni. Nendo muyafika muti. Ndo muti wo kuyulu kwango wake. Tu hagitite mukuwa wa mundume ozu. No atwetelele. Na likile mombetu ngenywa kebu. Na kwa mina kumwazi puta kwa rande ya tuwaji. Ando mundume ozu atani wenda wea alika wea ni wiyo. Itu aminye maziko atamina maziko hiyo harakati ya kuika lata. Oko lika weyane ni wona nye diumangwa. Okay. Ni tito malaya breka tiende mundu wakota au memene inga pinde tena otete wao. Okay. You mwetu wa mwetu Ruth. Itina wa kumana mundu ume o emoka.
kila kesio tyo kumuya thyo kula kwemuka nanye na mutavia isukezie mulinge nyana no giana rabera munno na kana mutavia na muyati mundao nye kumela naye wa oneza mwetu wakwa na munye kala baya kana ne mwana wakwa nitomeze mwana wakwa nye neza na oyola wakwa na ngamana nitumando na mundu nayo ndana ikalilo bie nitumando na mundu nitafidhe na musyola wake ne wawo mwinge muno ndo na mana wena family ne nambe ya kwikole utoma kweza mundu no enteke na kweza kweza family yake yende na kudina okay nange kole mokolo mengi na mundu tunyenge kana nake okay na yungu kole lakini makota na mweni nye kwetu malaya mulinge yani kwetu malaya na ngezi okanya kwetu malaya na ngezi okano kuligelela jana zia sister wako ende azio ngezi ni ya jana zia sister wako mtena muume ende azia yu ona kunona muume wa nena na ke kana wa munengelelie simuti nene ba nena hello Mwende kwa nena na Ruth tantabio no lizu kesi onto kwasi azenu na muume ona nda azendezi kana mutse waku no twanita ndesi hata na museni wani prove hiya kana chuni kipeti chake le aniki kuya Ruth ni kipeti chake jula tunakosania nambi Ruth ni kipeti chake na asio kantumia visa yake na Ruth na Ruth Facebook asio kanuma ambia ni kaleto tuma nubu kiketha ndoka okay atabitu ngewasia kwa niki we mutabia ngewasia kwa niki okay kwa nini mundu na weteto malayani mundu ukekwa juke kale we ndina dinana notia muti ndiye sekai Ruth ndina dinana kuni kuya ni utia musiona ngoi mwe okay tione na muye nataka we mutu manwe ndoka muti wikaleta bubuke ana kuye ndoka nye kone se kongwe ndo mana lakini konuma unangote mno kana kwatie we no kwata bantu kabamba yeye feel free ndombi kondu wa inombi kanye ndina dina na kwendo mbike balona mbiye wikiki ojo wiki podi wala ndarabi kondo ko tindo ipayuka ko ndeni undu mawisi wala ni silite Ruth ni silite nundu wa kunela muse wako tana kwata nite na kutuneka lite na mugu ndi chumwa chukinu etinda ni prove kana nuwe kipeti olikelele musi wako niki na mugolie ngewasi akibetiki yake ko wasima niye pakeza no girlfriend no nduwe ya girlfriend munende sikibeti chuke ko wakimaniye pakeza nyendiki ninajua wambie kumango mundu umeno kule onda byolo kweli aumi wewa we ya ato bese ana tiene tia sikizeni ambola tiene nina utabike na kuyake atu kuizi kepa uno ko wesa ubese kuiva we nda ila wotwa ye kila kibeti chuke ko ke ya nena we niwe mbana no yeke ya nena na mwenye ona wotwani wake na kwa paingila tukulya kuyenda esonena kibeti ko cha kwake ya nena na mulinga dana jamu edu ojola ko tyo ko numa ne sene nya kwengi nyene ngomweka kendo kemwe wa mingi muno ndombike nyendi ukula lakini naku ya medo yasuni musyo kama yanga mbe wako ndio nonto tono ndikela musyo wako no ine wabina na bandu onake roji oneza mwenye no kane sasa huo who are you mbeleza mundu tunitwa akotanie ndo akotanie nduna mbiye niwe wezi usubia ume endo usubia nina unenga kwe umuntu ni kuna kuku ni we final answer na kuya zi umusubia iyo numanekiwe ni kuya zi umusubia na mezo yala ni eba ni kuya kikombe chino kiesa ukwizia ndui basa na chona kwe mundu mkondu ni mundu nendo kinywe malapigiti nondo yuyu we kinywe pio aite na ningi kinywe nondo nyero yuyu kwando rikwambe yo ine singo mpaka yetoke
ndienda kumana no singu nesi wake wanake anaisia singu na ndina tena no lakini naku ya rudi kuma wali kulela musi wapa endeleza mwini yele lakini jaeza iza na mundu ikombe chungi sili kika kuitia suomu kaniondulo kwikaniwa kwithe na muyo ayeto toka bala we muvendeleza mwene waku timuvendeleza rudi ni muno nake kaine adwala nendiye muwo na mutumi yando inki muno mamunene nake kandia na bata wa musiniza na kwatiensia ngazi na tumija nduma inki muno mamunene na no mamune nyo yuko ili kilela kati ona numa na nge wasiako waina nije kana nyenki okay nyenki kwesi na kwa na kundumbi singe wasiako waina nije mundu teteka utamaguma mundu teteka mundu ndo kambala nukampala nukete kuikata we waneni hata ndaro dinaile kukweka ndia malapitiwe paina dina nishakubali kani kale no tumani wako ela wese eto bawu ni goma na we wa balobi kita no ubikamutia ina kuye ba eto ba nye ndikule anabo ndolo kwa memunuka na kwa ba eto ndina dina no na ndina dino no mwe I'm too young ni kuyu neno ni tinga bando mume akonde kala nake kwa jotinda wenda pia oto nao kutabesi obo wa musi wito ne dili nanu muvamane akunjiwe ndo dili na ito to yokea ndo ndeya wiya dio dili na ito yokea na kutapia okay Ruth bandu ba ubebelete mundu mendane na tola maana ata wewe abubu kwamba iwe to mundu manio tuwe ya umene na tembola ibandu ba ubebelete ninyo numa negenda negwe wo uyo numa negwe wo ne gara Pani wongo kakutwa. Wewe muno hata makuwa kukumia buwe. Ruth. Na mondo wetu wa mweni. Pole nondo wa kila kikete musiene kwaku. Sami ze kindu kewa muno kuikala upindike uyona watu mewabisane mweme ula weta mweme waku. Noye kalanganga nye wambizie kula wekala noye kalanganga uitume wa kale tukana ko kaituma bisanga liko wikombea kiso itusile siko newe bandu bamwe okay ndia mono ndia kiasi tuku bona mudinda nyentie saudi bande ntenemo funga mwikondo wewe ndarobi nyentie kala na wino ne kala nomba ya kwae kala kwake nena nage neta mugwati ane no gata wena munu ko tuonde mwe munda ta kukutekela kuvyokea ingi tena na kale na Kenya nini na kuye kale na bila pata na unake mawezelo alombisiliki ndiko na kana nditwe saudengani ya nini na sio kama wa uko na simu kukutie ukwambia kwamba ngoti uti ambanga nienda une wonto ndo na ika the way forward ndina pata na kuna ndina pata sia muna kwaziwe okay kale tiende kando la kana kungwe wa keuka kasupiwa uko suvi wenye ndina dina na kola kile kaka kwa ningu kina ni mwana wako munuga alivyo mundu wetu wa Ruth tunene ulesa ya mundu twe mutu wa kwa wasuwa mwini goma na kila nkuisila ichao wendo isile na kuyesila okay thank you Ruth nondo wa kunena na ito lakini ondo umando na kukuya Ruth ni wako manana museo osu wene muya ekitondo masawa mulinge muyate halo Mwende musi kwake na wesaidhi ya no twanite kiuno cho wailete umwya kumatana kiuno cho wailete umwya nondo kiune cho chavata ogwo ula wagwo ni kana no koseta muka wake usuni gwo ogwo ula wake nagu mulinge bondo zogu na munu ka winge betu wewe tawikala na mondo mombawe niwe seno wa ndio mulatia nagwo no kwa pepe na kizo kwa ndina bara na ndi kwa sia Ruth ndi kwa sia ndio moze na munukozu na mona munukozu we mwailu iko utondo ne wa mozi ya iliu ne wa wailete kumumeki kila wenda atwike sawa Ruth okay ni mowe anu ndo unena na ito okay thank you mweni ekatotethia Havi pole